Hassan Nasrallah athito a ru bote chwa zalen du lo burtu Yahya Sinwar po athito hoi tu nei lo Hamas ho in pek mai ring lovin Israel mi puiten mission te chu an ni theina na in ka hai buat sai turin Israel sarkar an nora in ka hai thutlung chuanom bik siam theilan ri lo ma se an hoi tu pa Sinwar ruang za taka William an du chuan Hamas ho po in an mission engemaw zata an thleng angai mel Iranin bula turo ati apianga tumai thin Hezbollah chuan drone mangin Israel Prime Minister Bibi Netanyahu chenna abei hlo chama Muslim sakho kher mai tak laka zalen du in Iran sarkar ding lai nam pluk du tu Iranian mi pui tam tak te lung oi lo na boruak avung meka an chim chin asang zual zel Iran laka Israel phubalak na tura judaral rat rual teral rel dan thuruk pudruma se Israel thurual pui United States a presidential election mangein Israel chuan Iran hun poimo te abei du ngei don ni in alangta pathian nam thlan tele ram thiang hlim nuai botuma Iran malak na po atheu neu lo viau na a Israel ram chu nge ya Iran ta na en thak na thokte man chu an ni nual hlom wang ero chuan Iran malak na than athu deuh ngei don ani hmel Hezbollah hovin thatuma Israel Prime Minister chenna in an bei dan te Hamas mission te chan chuana kong om chun zo turin Israel mi puiten in ka hai thuthlung pom turin an sarkar an kar ne angem ti te aral rel dan thuruk pudru awangin Israel phubalak tumna atol angem ti tele in do pui pathumna chokchuak tu turia ka khovelina ngai Israel kai noi Middle East boina le thil thleng poimo bik te ihan bel chiang te ang Khovela inven na nei thaberangai Israel chuan helho kut alatwar ol lova mipui mimir chen na le sipai mun puite mai ni lovin ramshoi tulu ber chen na in meupo helho hian an beile tatlat mai Karkalta in rinni khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chen na in bei ania thi le hliam ero an omlo Tel Aviv le Haifa in kar Israel marlam dep Mediterranean tuipui kama kaisara mingchoya khopui din Keisaria anti khwa Israel Prime Minister Bibi Netanyahu hian tolchanga omha damna tur in anaya he in hi Hezbollah drone pathum hanga beini in pani ka tlak an ni lain pakhat dang ero chuan atum afu tlat drone in Prime Minister in le achevel abeina lai tak hi chiang takatar lan anilawa he hmuna hian Prime Minister tenupa an chen lo lai ani wangin thatuma Hezbollah ho chet na hian chianna na satak athlen ran lo Israel hi Hamas Hezbollah le Iran ramin missile rocket le drone mangin an bei cham chi a boruak atanga ron bei tu te laka inven na thael tiang Iron Dome ane wangin Israel ram hian chianna na satak apum pel pha fo ram inveng him zo berangai Israel inven na paltlanga a om ta fo mai hian mithiam te hil ati hai chok mel mathal fang lo sai thlang ngau thin Iron Dome lo cham fo tak chan chu rocket mai ni lo chakzo ka thlok chi missile tam tham tak taka bei ani fo wang ni in mithiam ten an nga ya Iran siam drone phei chu plastic core mangchi ani awangin radar tan hriat a harsa a alo man chian hle po in ral thuam apai pon lowe moti in radar te hian ral kheldar an khong ri lova lokap laturin computer te po in na an thok ngai meu lo ani ome Iron Dome na tho dan hria in helho po in arwalin an thalfang an thlo chuak sup sup thina rocket le missile te naw deuh te chu ma an hruai tira missile thok chak jok ba ka thunun thei tura siam drone an thlo chuak tel nual zel boka atama tam tanangang chu beina mahruai an buai pui chungin ral thuam dang engemaw zatin Israel ram chunga an ti tura bituk chu an lo hlen chuak thei ta thin ani soito angkhan Prime Minister chenna in beitu drone te po hi pathum zet an ni a pani ka tlak ni ma se
alung thukim na tur ero chuan ka tlang ma in atum asupuak man ta dur mai bibi chuan tha tuma Hezbollah hawin Israel ram chunga ama chen na in nge ya an ron be na chu engti zong ma a ngai zam ani lo tur thu apuanga chu wang chu ni mo tun kar chung hian Hezbollah ho chu an buzol Lebanon ram chung nge ya asirugla a be chun jom chiam an ni Prime Minister Netanyahu tha tuma drone thlo chuak tu chu Hezbollah ani ngei ti in Hezbollah thupuang tu Mohammed Afif chuan press conference na in apuanga tun chuma hian hlotling hal mai ri lo ma se Hezbollah chuan tha tuma a be chun jom zel tur thu asoi in doreng lai chuan in biak na nei thei ani ngai lowang tia soin Afif hian Israel chu Hezbollah ne na in ka hai adu chuan Lebanon rama Hezbollah nuai chimi tuma abe pui thlang na te aban san lo vek po in achol san lai logri angai ani ati Israel ero chuan an Prime Minister soi angin Lebanon rama Hezbollah nuai chimi be pui chu angor zual sawa October ni somni pathum ni lai ni po khan in do thlona mangin Beirut khopuya Hezbollah mun puite an bom chiama in do thlona manga abe ngek nu in leilunga ral domi sipai thanem tak atir lut le ngal zat bok ramdanga in beng bel chunga Iran thlawang hau tunghal le chim omber Hezbollah nuai chimi tuma Israelin Lebanon rama rusum athak lai hian Israel chuan Hamas mission te chu an ni theina turkong adap ve mek boka thil thleng zen zen lo minung damlai le mithin thleng na po a thleng thei mai don ni in angai thei CNN palai Matthew Chens chuan Israel atanga athudon be chanin Sinwara ruang chu mission te thleng nan sarkarin aphal ni in atar lang October ni saria ruk bo Hamas hawin an la rente abawa bang omlova chu azalen vek an ni theina na Hamas ne na in ka hai thuthlung puitling siam tura sarkar karin Israel mi puite chu kot thlera an lapung khom ni tin mai heti tak maya mi puiten in ka hai nei tura sarkar an karna chan hi Sinwara athi to wang ani pakhat Sinwar kha mission te chuarem ti lo burtu ani a Sinwar tiama Hamas hruai tu lok berber te da that an ni deuh vek to awangin Israel le United States sarkar hruai tu lu te po in remna tluantling awm thei thuai an be sei thu an puang ol lova an be sei ti hlotlin ani theinan US Secretary of State Anthony Blinken po in Israel athlo lut le tange nge ani tuntum hi kum khachunga Blinken an Israel ram atlo voi som pakhat na ani der to a Hamas nuai chimit tura Israel be pui thang na te ti to pa om theinan le mission te chu azelen vek an ni theina na Hamas ne na inrem na saui tan ani nge theinan thapuya thole nge nge don ani mel Blinken thlenna hotel kota mi pui pung khom te chu Sinwara ber athi to chuan mission zong zong chua zelen vek an ni theinan Israel sarkarin lo thei lovin in ka hai thuthlung asiam pui turani ti chu an ngai dan ani tlong mai Hamas ruk bo an la hren te hi ani lo bera po mi somruk paruk aya tleng lowangai an ni a an zinga hian Israel ajin ramdang mi engemaw zat an la tel teuh bok in dona awanga torna le channa te soitel hau lo po in Netanyahu tan in dona ti top ani thuai lo chuan Israel ramro rel na a hruai tu lu ber ni reng hi thil har satak ani don ni in mithiam ten an nga ya party dang te ne na thok ho sarkar hruai tu ani awange ro chuan in dona ti top hlen tura malak hi asak hle thung remna le muan na boruak du aom thei thuai be seya Israel mi puiten sarkar an karnat viau to lai hian Iran laka phubalak na be pui thak thuai tuma in puacha mek Israel sarkar chuan aral rel na tual zol nge ya Iran ramta na en thak na thok tu mi engemaw zat anung khir le ta ngau mai thole ni October ni somni pani khan Israel chuan aram chu nge ya Iran ta na en thak na thok tu mi pasari zet amana October ni somni pathum ni lai ni po khan engemaw zat arek chuak bel le ni in tarlan ani en thatu te hi tumni manaman an ni awangin en thatu man masak le hunung zok ti in pol pani angin i han soi te ang
en thatuman masak pol te hi Israel marlam khopui Haifa a in khwar an ni a Azerbaijan atanga pem Israel khwale tuini na nei juda te an ni heng en thatu pasari te zinga hian no pang pahnih le sipai bang pakhat an tel bok kumhni kal ta chung khan heng en thatu te hian rum zaruk zet en thlak na an lo thok to ni in Israel sarkar chuan atar lang October ni saria in run na athen ma daya chet tho to an lo ni tina ni chu heng en thatu pol te hi hria tur poimo eng emo khon khom tu te an ni a mun poimo bik Ramat David le Nevatim in do thlona mun puite ba ka Golani Brigade le Tel Aviv a Gilot sipai mun puite thalak an kol nual heng mun te hian eng thil nge in trom tlan thei an nei le ele heng mun te hi Iran emo Hezbollah emo be chat to te vek an ni kumtir lam April ni som pathum le mani lok October ni khata te khan Iran chuan Nevatim in do thlona mun pui hi missile mangin an lo ral sai chiam to ani kha Hezbollah point October ni nga khan sipai mun pui Ramat David an lo ral sai to bok anu loka Golani Brigade mun pui an be to bok ani kha Golani Brigade te mun pui hi Hezbollah drone manga be ani a khami tum khan Israel sipai pali ayatlem lavin an thi pha ani kha ni lai ni chomhalam khan Hezbollah hovin Israel khopui Tel Aviv daya Glilot sipai mun pui an be le a Israel melma te chuan heng mun poimo te hi an thachiang hle ti na ani chu beitur an thachat ti na ani a engtin nge an hriat thei heng en thatu te wang hi ni in Israel chuan atar lang heng en thatu te hian Iranian intelligence pani hnen atangin thupek an dong thin ani ome thupe tu te chu Al Khan le Or Khan te ni a hriat an ni heng Iranian te hian Turkish puina in en thatu pasari te hi an po theya an mani puitu Turkish te chuan man ruwa le thil tul dang te an lo ngai tua sak thin en thatu te hian aman bithlia fil sa thlapin na an thoka atira chuan hlo tlem te man chwa hla omwak lo na mangin sum an la luta chu an habul tan na ani tlang pui en thatu te hlo chu internet poisa ti mai tur cryptocurrency manga pek an ni deuh bera achang chuan Russian puara kaltlanga tangkafaya hlan an ni zau thin bok en thatu te chu hlau omjok le ho tamjok tuk an ni chom thuaya chu man chu an lo ni tak chan po ani reng ani en thatu pathum te chuan Israel official pakhat an zui ru a thatura ruam man na nei lok sa diam an ni antum an hlen chu ma a man an ni ta hlawa heng en thatu pathum te hian an tho pui te an phat sana wangin midang te hi akang kai ta a heng mi pasari te hi October ni somni pani khan man an ni hlom en thatu pol man hun jok te chu October ni somni pathum khan man an ni ve le a an ni pol po hi mi pasari bok an ni heng en thatu pol te hi an lanau panglom le a kumsom pasari atanga kumsomni pathum inkar te an ni an hroi tulu ber chu Arab mi ni ngei tur ani Arab ophoi ani tlat heng pol te hian har sawak lovin bulan tana kar hal te le ral thuam lein bulan tan deuh ber an chan pual tura bituk an hlen chu apiang in hlo pek an ni a en thatu dang te ang bokin an na hau tak le hlau om dan azirin an hlo asang mai thin heng en thatu pol man chuan hunung jok te hi chuan Israel nuclear scientist ti hluman tuma an na chan pual an hlen chu ama boka man chu an ni ve ta ani heng ho hi September thla a an lo man to te kha an ni a tun tuma hi chuan puna rip tak neya rian zui an ni ta ani ro rel na ma a din tir ngal an ni a in dawlaya melma te pui tu le hel manga chet na thlentir tuma in phiar rung na a in nam hnoi thu buai ortir an ni thi na manga hrem thei an ni anga ane bera po Israel khwale tui an ni na hli sak thei an ni ang en thatu pol Mossad hi khovel pum huap po a en thatu pol chuan omber an ni a ram sang sanga anin zar pharna sa hle a an ban phak lo ram a om mang om love ti ngam hial tur ani
chu ti lain Iran po in Israel en thlang na hi ngor takin akal pui rengani ti alang chiang ta a inen thak hi ral rel na konga thil poimo top khok atel lawa hlotlin har tak ani ti chiang tu ani amel makumlun Israel en thlang na angor hle lain aram chung din mun ero avil ne lo emoti hial tur khopin boruak ain lumlet na sa a Israel beinon sektura phutangiat tu anom tre urwalin Muslim dan khermai lutuk kalpui tu Iran torot na ti chia ta om theinan le sarkar thar pian tir du in mitam takin Iran leilung nge ya langsar takin andu na an phau lang ngam tlat to atoi zonga soi chuan Iran rama hian in le burna thlen tir du in mipuin kong an zo a Israel rama ve thung chuan change la soi belt luk chau po ni don se Hamas mission te chua zalen an ni vek thei don phot chuan remna sa ui tan an phut lui kan ti theyang Israel in Iran missile be na thung rula phubalak ani ngei tur thu wal out taka an puan dum lain Iran ram nuclear thuruk te thlengin internet manga rok an ni a Iran beile tura Israel ral rel dan thuruk po rin lo takin aput ruwe thau mai Katia Iran missile zani don lain Israel abaya wang khan Israel chuan ain tiam ang ngein Iran laka phubalak atum het burmai sia tunma point Israel hian kutlon atwar ngai lo ti hi khovelin a the chiang hle sia chu wangin USA meu po in Israel phubalak dan tur alung kham em reng ani kha Israelin Iran nuclear mun puite abei chuan nuclear in dona achok chuang nge don ni in angai theya Iran tuyal thei mun puite abei la in khovel pum huapin tuyal thei mana sang hluai anga atwar na sa ber te chu khothlang ram te an ni nge don tila classic anga khel lo ani boxi chung thil te awang chau po chuan Israel in Iran abei dan tura hian America du dan ti hlotlina aom nge theinan US chuan ma alana sangiang mai renga Israel le Iran buaina hian USA in akut mai rol lovin aring arol ti po in soila kan soi sual tampui om love ma se avotu in e ka che ti thu ang deuh kha USA chunga athleng tatlat mai Iran bei dan tura Israel ral rel dan thuruk pudru hi US sarkar chung atangin anitlat Iran thoplat tu media pakhat chuan zirtop ni October ni som pariat khan US thupoi mo pudru chungchang a phau lang ani kha eng chungchang nge phaulana om chu Israel ral rel dan mole Iran an beile dan tura Israel in ruah man lok dan te ania engral thuam tenge man ni don tile eng tenge an bitum tur ti te ani US sarkar chunga tanga tu emoti puruk ania mipui ta hria ta chuan White House alung oilo takzet ni in alang White House thupuang tu John Kirby chuan October ni somni pakhat khan hetiang hian asoya kan la thu tak hle a President point thurup top khok phaulan hi angai thu tak zet thleng lo tura ngai ania a thlen po in pomzam mai thei ani heklo an ngai thu tak zet ani om chu ma se mitin ngai dan ero ani hausi lo sarkarin tum nei ranin ati pudru ni in mithiam then khat chuan an ngai engwangin nge chu tianga an ti duang Israel beng niam nan ani lo vek chuan Iran in ral rin theinan ani ma na thuruk pudru hi tunma a thleng ngai lo ani lo thuruk pudru chungchanga hian US sarkar hian soi a hlo hle engma hi a in thubrei theilo ni berina lang America media te tual zol a thlengzi a tun hnai chawa thil thleng thin la ani heklo kum sang khat zasari somkwa palia khan I han let le nok teang US le Britain chuan tho ho na thuthlung an siama America ramin Britain ram laka zalen na amu tira an la chin fel lo te ti puitlim na tur chungchang ani kha ma se US senator pakhat chuan ruaman na dang alo neya an tho dun na thuthlung chu abik takin American official havin an ngai na thiam thil te chu wantlang mu le hriat turin ati pudru a chu chuan kha tho dun na thuthlung kha ati tlol ta ani kha
ro rel na a bu ka a om tumpo khan a thlop lam senator te chuan an tam hne lo kherani tak kha tun tuma thil thleng po hian thil pahni khat chu chiang takin min hril pakhat na chu thuruk in thuplen tur phor chuaka leilan hi Washington chin thanani US kho pui ni phung ti in then khat chuan an soi hial thin bok apani na chu misang dai thil ti ani mo khop mai ti hi ani US atanga thil put ru hi investigative journalism ra chu ani ngai me ulo official lamin andu thu nge ya anti puruk ani fo ti hi ani nikuma Pentagon thuruk in thup lailan te kha han ngai tu ate ma Ukraine Israel le South Korea thuruk lailana om te kha US atang ve kan ni tu ti puruk nge National Guard athok kumsom ni pakhat mi ani kha WikiLeaks ve thung kha US sipaile analyst ni bok ti puruk ani a WikiLeaks nena lekha poimo sangtel te meu arol ruk ani kha US sarkar rok na chikhat ni in Washington formual phona ani ril ru su khlek thlak dang lam thut wang emo policy ran nei wang emo te po ani ma na khang te kha mimal thil ruk chuate an ni a sarkar official pakhat thil ti an ni hlom achang chuan sarkarin ati puruk te po a om plem chungchang kumsang ni pathuma ti puruk angchi kha entir na thatakani Valeria Plem kha CIA secret agent ani a athona sarkar nge in aphor langani kha a in thumna te kha tumwang rima lailan ani achani siam a pasalin Iraq dau tura US thutluk na siam ado dal wangani chu thuruk in thup lailan ani chan bul pui berani ti om hlia le thil tul tak ani wang ani vek kherlo lan moi le lan that tumwang te po ani thei Senator tele President thu ain mulo thei chok chuti chang te chuan Senator P Salamin White House thuruk anti put rumai zel hetianga che chan hi apa ngai reng tlat lo chu chuan kan thu pui chai lai mek hi a hrual mum thei pha zo kani engtin nge thuruk in thup chu lailan ani thei thin ti hi a chan chu mo he huanga hian mi an len nem em wangani American maktaduai somni pathum zatin sarkar na an thoka sarkar lai puile state sarkara thokte anni an vain mi maktaduai somni pathum lai anni chu mitam takte chuan security clearance an neya chung mi te chuan sarkar thuruk an khoi thei ti na ani chu kumsang ni le som palia report hi han en ve ma te khati lai khan American maktaduai nga chuangin security clearance an neya anram mi pui za zela pani don lai an ni ti na ani chu then khat phei chuan thu nei tu sang jok te phalna lama sakher lovin an en theile nga la a buai thlang na lai chu i mu thiam thei to mayem thuruk khoi theya pui an tamlu lai e mani an tam zo paule a puruk theina kong ain hongzau ting mai ti na ni chu kol that le von that na po in kori atu khop mai bok US sarkar khwan kumtin hian document maktaduai somnga chuang thuruk poimo bik ti in an thliar sang zi a then te chu lekha chutna khola chut chu an ni a then te phei chu agency pakhat atanga adanga thon le ken kwal ani laya a om lo na tura lo om ta te po ani ta veang Donald Trump le Joe Biden te pani chungchanga po hian hei hi mu thel thei rual ani lo Trump an President Pisa achua san khan lekha poimo bik achom chuak trewa then te phei chu Florida a achen na a mu chua an ni nok hlom kha then te phei chu bualpindana te an mu chuak ani kha Biden apo alem chuang lo Delaware a achen na a lekha poimo tam tak mu chua ani kha hriat lo wanga thil ti apu le soi ani hlom tak kha chu tiang thil ti top tur chuan sarkarin ingtin nge ma ala kumsang ni le som pakhat dai to khan hetiang lam buai pui tu tur hi adina thuruk in thup pholang tu te lorek chat chat turadin anni dan po an nei khau hle a kumsom panga thlenga lung in tan theina te po an nei ma se then khat ero an thuruk ang bukin an put ru a
Edward Snowden po Russia rama apu rubo hlen dai thuruk ti puruk po chin than ang thovin atop hlen chuang heklo America rama thu thar the dar tu te la in thuruk thup chu an mo phurna ani lo ti an soya sarkar mo phurna po ani reng ani ma se US sarkar khu chu alian lulai em maya afim khur seng zo zai lo ani ber mai khovel hian US thuruk pu ru te hi engatan te wak ma angai lo ani thei ma se ram dang kai noi ani ero chuan chu nakin loka buai na tok chuak thei ani tlat thung Israel po tun naya athuruk ti puruk ani awangin alung oi lo hle a Iran abe na tur po in athuan op pha thei to don tlat ani chu wangin White House khuan ami le sa te khu akhwa khir hne hle angai achan chu heng thil pu ru te hi politics a inchir the na satliangot an nivek tlat lawani atak nge ya so khok na sa tak thlen thei turte an ni hlom miau mai Arab rama media ten Israelin Iran abe dan tura aral rel dan te an wardar chana abul tum tu le akai kwang bera an pu chu Arian tabai ani Israelin Iran abe dan tur thuruk ti pu ru tu apu chu US ral rel na mun pui Pentagon official pakhat tabai ani ti na ni chu US khwale tuini na nei Iranian meichia tabai hi London khopuya King College atanga PhD zir chuak ngat ni in United States a Department of Defense a Senior Policy Advisor na chel me kani Iran Expert Initiative anti mai teran du dan mila Washington khopuya US rorel tu teril rumin tum pol te zinga tel ni in pu ania tunma po in Iran official te nena amalak dan tur le ache dan tura thuron alodil to thin ani ti a email atanga finfia theini in tarlanani Iran thlop Hamas hawin Israela boina ancho chu achina khan Israel thuruk te alopu rufo to thin ni angai ani awangin Pentagon chuan chu tianga puna chu phana saviau ma se an mani chung kwa aruk aralin in en thlang na le injir chian na an kalpui ve ngal zata ma se rinhel akai lo ani chek ani yang chu thuruk te en theile khoi phalna hli sak ani lova hei hi Republican Party atanga rorel tu tura thlan tlin te chuan an ngai mo hle Israel le Iran in kar boruak aso san viau nu phei hi chuan tabai hi sarkar thuruk en le khoi phal sak lo tura nor alo ni to thina Iran du dana rorel tu teril rusuk thlek koi her tum pol te nena anin kung kaina awang ringot po in US sarkar thuruk te en le khoi phal sak reng hi ahim zo tok lo anti ani mel Mississippi bial atanga senator atana thlantlin Roger Wicker phei chuan tabai hi a security clearance ti top sak ani ngei theinan na takin alo nor to nge heti lai hian FBI lampo in an sarkar kut atanga Israel ral rel dan thuruk puruk chungchang hi mai nei haulawa chui chua dap an tum ti an puanga he thu zia lai thleng hi chuan thu buai ortir an la nei ri lo Arab Television Sky News Arabia palai Jennifer Griffin chuan tabai hi phone manga abiak thule ani chuan investigator tuma alama chon lo thule a security clearance po ti top sak alani lo thu a hril ni in Twitter ni thin social media riat hlo zet exa atar langa tabai pu na le rin hlel na hi dor le thu bel chian dol lo mai ani ti in aziak Israel sarkar po in anral rel dan pu ru awangin anral rel an thlak danglam le danglam lo chungchang engma an soi du to lo anral rel dan pu ru a alan danin Israel chuan missile le in do thlona te mangin Iran hun poimo engemaw zat bei atuma Iran nuclear mun puite po abei turte zinga tel anni Iran ramkhu missile nga le drone changkang ZZ siam thiam riau anni a Ukraine beina po Russia ramin Iran drone siam te hi an mang fo to thin missile le borua ka in beina laka ahim theinan inven na thazet zet abun thera fur to bok Hamas le Hezbollah anwai chimi tuma thapui tho ollo Israel hi ral thuam lama apachia riau to ringin a hlau lo ve khop mai chutanaka
Arab ram te hi Israel nuai chimit tura athurwal pui thei phei chuan Musalman ram hual vela om Israel chu bel chung sa angriaka Iran ram hian angai min mia mayani heti la hian Arab ram tam takin an ram chung boruaka Israel in do thlona te thlo an phalsak lawa wangin Israel chuan Arab ram engemaw zat thlo huala Iran abei angai dona wangin boruaka an thlola ya in do thlona te tuyal theithun tu tur engemaw zat an ral relna hian an tela ballistic missile engemaw zata Iran ral sai tur ni ma se mun poimo zualte phian dar turin in do thlona an du thu samhlen chuak thei tura abik taka an siam danglam te po an thlo chhuat tir tel tho don ani mel kan thu ti top nan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an Israel in do thlona khaltu te afuina mizo tonga kan le lin hi I han ngai thlateang יש לכם את הזכות להשתתף במלחמת 7 החזיתות ובכל Seven Front War atel tur hian dikna chanvo in neya heng in do na mun Gaza Lebanon Judea le Samaria Syria Iraq Yemen le Iran rama te hian IDF antela Air Force po intel zelani hoi muna po min bei se min bei tu ten min bei man antel le chok choka Iran kan bei tika chuan Israel le khoi muna po kanin buat sai dan te kanin pei ata in ring lok sa diam kan ni ti chiang taka hriat aniang in thiam na le theina sang taka hian kanin ngat na sa hle a mimal le a hu ho ang po in pilot le leilam sipai te chunga po IDF chunga hian rin na kan ngat min mia ani Judea chu Gaza ang boka Israel ne na inri mania rawin railway tho Palestinian te bitna West Bank soina ani